Seksualna energija žene nije samo pitanje intime, to je primarna životna sila, ista ona koja u prirodi pokreće rast i obnovu. Kada žena izgubi vezu sa ovom silom, ništa drugo ne može biti stabilno, ni porodica, ni muškarac, ni društvo. Danas je ova energija svedena na puku potrošnju, ali njena prava suština su magnetizam, prisustvo i uticaj. Ženska energija se gubi kroz potiskivanje, stid i život u ulogama umjesto u sopstvenom telu. Te rane se direktno utiskuju u nervni sistem. Kada je energija blokirana, žena gubi radost i harizmu, postajući umorna ili razdražljiva. Tada počinje da kontroliše, jer je izgubila moć da zrači. To nije slabost, već biološki odgovor tela koje se povuklo u odbranu. Žena se ne vraća sebi razmišljanjem, već povratkom u telo. Isceljenje počinje kada prestaneš da bežiš od osjećaja i da se stidiš svoje snage. Kako se blokade otapaju kroz prisustvo, energija ponovo kruži. Ne kao seksualna potreba, već kao čista živost i unutrašnji mir. Prava ženstvenost je stanje bića, a ne ponašanje. Isceljena žena ne gura muškarca, ona ga poziva. Muškarci odvajka da stvaraju i kreću u podvige zbog ženske sile koja stoji iza njih. Kada žena stoji u svojoj osi, muškarac prirodno želi da gradi i štiti, jer njegovo delovanje odgovara njenom stabilnom polju. To nije mit, već operativno stanje žene, koja nosi životnu silu bez stida i utiče bez manipulacije. Takva žena ne mora da menja svet, svet se pomera oko nje. Iz te stabilnosti rađaju se muškarci sa vizijom, deca sa osloncem i društva sa jasnim pravcem. Ona se ne pretvara u boginju, prisjeća se svoje istinske funkcije.